Britanska obaveštajna služba MI6 pokrenula je portal na Dark Webu u pokušaju da privuče potencijalne špijune u stranim zemljama sa posebnim fokusom na Rusiju. Ova inicijativa usmerena je na ljude sa pristupom osetljivim informacijama o terorizmu ili aktivnostima stranih obaveštajnih službi, prenosi RT International. Šemu je zvanično predstavio odlazeći šef agencije Richard Moore u svom posljednjem javnom govoru održanom u petak u Istanbulu. Britanska vlada je također objavila saopštenje o planu ranije istog dana. London je svoj portal predstavio kao platformu za bezbednu razmenu poruka koja bi omogućila potencijalnim špijunima da kontaktiraju britansku obaveštajnu službu kroz korišćenje anonimnosti Dark Weba. Rusija je također bila jedina zemlja pomenuta po imenu u vladinom saopštenju kojim se najavljuju napori Velike Britanije da pronađe potencijalne nove agente. Prema saopštenju, MI6 je inspirisan sličnom reklamnom kampanjom koju je CIA vodila 2023. a koja je također imala poseban fokus na Rusiju. U to vreme šema koja se oslanja na video snimke hollywoodskog kvaliteta izazvala je nevericu u Moskvi, pa čak je ruska spoljno obaveštajna agencija kreirala parodije na te snimke. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov također je prošle godine izjavio da CIA regrutuje na pogrešnoj platformi društvenih medija, pošto je X blokiran u Rusiji. U maju je Washington Post objavio da se CIA bori da regrutuje nove doušnike i špijune u inostranstvu. YouTube, koji sada koristi MI6, usporen je ili ugušen u zemlji zbog nepoštovanja ruskih zakona. Moskva je također ranije saopštila da je odavno svesna tajnih operacija MI6 protiv Rusije, kao i umešanosti agencije u ukrajinski sukob, što je Moore otvoreno priznao prošle godine.